Mwongeye kwirwa neza nshuti bakunzi ba Ishya News TV aho tugiye kurebera hamwe amakuru agezweho mu Rwanda nibiki bivugwa mu Rwanda ndetse no hanze yarwo. Aho mu Rwanda turi buze kurebera hamwe ko urwego ngenzuramikorere RURA rwatangaje ko guhera ku itariki ya 4 Mata 2026 guhera kuri iyo tariki rwose ibiciro ntarengwa by'ibikomoka kuri peteroli harimo n'umusoro nyongera gaciro wavuguruwe ku buryo bukurikira, aho lisansi iri kugura amafaranga y'u Rwanda 2303 kuri litiro, naho mazutu igura amafaranga y'u Rwanda 2205 kuri litiro. Turaza no kureba ko Perezida Paul Kagame yahishuye ko Joseph Kabila Kabange wahoze ari Perezida wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo asigaye akorana n'umutwe wa AFC M23. Nituza kwerekeza hanze y'u Rwanda turaza kubabwira ko sitasiyo ya lisansi muri Kenya zikomeje gushinjwa kugurisha lisansi za mazutu ku giciro kirenze icyashyizweho na leta, aho itangazamakuru ryo muri Kenya rivuga ko kuri ubu litiro ya lisansi igurishwa amashiringi 200, ubwo ni amafaranga 2245 y'amafaranga y'u Rwanda. Naho muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Donald Trump yatangaje ko igisirikare cy'iki gihugu cyabashije gutabara umupiloti w'indege y'intambara ya F-15E iherutse kuraswa na Iran. Nayo makuru tugiye kugenda tugarukaho muri rusange ku buryo burambuye. Nimba utarakanda subscribe kugira ngo uyikande, utarakanda share, utarakanda kuri like, utaragira comment ngo duhereze icyifuzo ngo tubwire ngo twashyiramo iki, twakuramo iki, ibyo byose ubikora kakanya kuko tugiye kujya tubana umunsi ku munsi. Reka amakuru yacu turahere kuri iyi nkuru yo mu Rwanda, aho urwego ngenzuramikorere rwatangaje ko guhera ku itariki ya 4 Mata za 12 za mu gitondo ibiciro ntarengwa by'ibikomoka kuri peteroli harimo n'umusoro nyongera gaciro wavuguruwe mu buryo bwakurikira, aho lisansi iri kugura ubu ngubu amafaranga 2303 kuri litiro, naho mazutu iri kugura amafaranga y'u Rwanda 2200 kuri litiro. Murumva ntago ibintu byoroshye cyane. Ibi biciro bishya byashyizweho hashingiwe ku mpinduka ziri ku isoko mpuzamahanga y'ibikomoka kuri peteroli ndetse n'ingamba leta y'u Rwanda yafashe no guhangana n'ingaruka z'impinduka zigenda ziyongera ku rwego rw'isi. Ibi biciro by'ibikomoka kuri peteroli byaherukaga kuvugururwa ku itariki ya 4 Werurwe 2026, aho lisansi yaguraga amafaranga y'u Rwanda 1989 kuri litiro, bivuze ko hiyongereyeho amafaranga y'u Rwanda 318 kuri litiro, mu gihe mazutu yaguraga 1948 kuri litiro, ikaba yariyongereho amafaranga y'u Rwanda 557 kuri litiro. Tukiri mu Rwanda kandi urwego ngenzuramikorere rwashyize ahagaragara ibiciro bishya by'ingendo z'imodoka zitwara abantu mu buryo bwa rusange mu ntara, bikaba zizatangira kubahirizwa ejo ku itariki ya 6 Mata 2026, aho mu mujyi wa Kigali igiciro cyabaye 59 n'ibice 28 ku mugenzi ku kilometero, naho mu ntara igiciro kikaba 49 n'ibice 58, ubwo ari amafaranga y'u Rwanda ku mugenzi umwe ndetse no ku kilometero kimwe. Aho Nyabugogo Kamembe unyuze Huye na amafaranga 11 n'amafaranga 445 y'u Rwanda. Nyabugogo Kamembe unyuze Karongi na amafaranga 10,296 ayo na amafaranga y'u Rwanda. Nyabugogo Musanze ubu yabaye 3821, Nyabugogo Huye aba amafaranga 5,568, Nyabugogo Kagitumba ni 2,900, mu gihe Nyabugogo Rusumo ari 2,029 ayo na amafaranga y'u Rwanda. Mu Rwanda rero murumva ntago ari ibintu byoroshye, ibiciro by'ingendo byagiye bizamuka cyane. Reka dukomereze ku nkuru ivuga ko Perezida Paul Kagame yahishuye ko Joseph Kabila Kabange wahoze ari Perezida wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo asigaye akorana n'umutwe wa AFC M23. Umukuru w'igihugu yabigarutseho mu kiganiro aheruka kugirana n'ikinyamakuru Jeune Afrique ubwo yabazwaga ku bihano Leta Zunze Ubumwe za Amerika ziheruka gufatira ingabo z'u Rwanda nyuma yo kuzishinja gukorana na AFC. Perezida Paul Kagame yavuze ko u Rwanda rutakaryojwe uriya mutwe kuko ukomoka muri Kongo Kinshasa,
Kabila ashimangira ko Kabila akorana nawo. Yagize ati tugomba kubanza kumva ibyo tuvuga. M23 ntabwo ari umutwe ukomoka mu Rwanda, ahubwo ni umutwe muri Kongo witwa AFC 23, aho wahoze ari perezida wa Kongo Joseph Kabila akorana nawo. Ikibazo uyu mutwe uteye ni ikibazo cya politike y'imbere muri Kongo, aho kigomba no kubonerwa umuti muri politike muri Kongo. Umukuru w'igihugu yakomeje agaragaza ko bidakwiye ko Amerika ishyira igitutu ku Rwanda hanyuma Repubulika ya Demokarasi ya Kongo igasa nk'iteteshwa. Kabila uba mu mujyi wa Goma ugenzurwa na AFC 23 kuva mu mwaka ushize ava mu buhungiro. Nyuma yo kugerera i Goma, leta ya Kinshasa yamukatiye urwo gupfa imushinja gukorana n'uwo mutwe. Kabila mu biganiro byinshi yumvikanye avuga ko ubutegetsi bw'igitugu bwa Perezida Felix Antoine Tshisekedi bugomba kuvaho, gusa ntarero ngavuga ku mugaragaro niba koko akorana n'umutwe wa AFC 23. Munyemerere twekeze hanze y'u Rwanda, aho station ya lisansi muri Kenya zikomeje gushinjwa kugurisha lisansi ndetse n'amazutu ku biciro birenze ibyashyizweho na leta. Itangazamakuru ryo muri Kenya rivuga ko kuri ubu litiro ya lisansi igurishwa amashiringi 200, ubwo ni amafaranga 2245 mu mafaranga y'u Rwanda. Bibaye mu gihe ikigo cy'igihugu gishinzwe ingufu n'ibikomoka kuri peteroli muri Kenya ku itariki ya 14 Werurwe 2025 cyari cyatangaje ko ibiciro bishya bya lisansi, aho litiro ya lisansi yagombaga kugura amafaranga 2000 by'amafaranga y'u Rwanda, naho mazutu ikagura amafaranga y'u Rwanda 1839. Abatwara ibinyabiziga muri icyo gihugu bavuga ko ibyo biciro bya lisansi byazamutse cyane ugereranyije n'ibyo byari bisanzwe bishyura. Ubusanzwe lisansi yagurwaga amafaranga 1796. Murumva yuko mu karere rwose ko muri East Africa ntago byoroshye kuko lisansi iri kugenda zamura ibiciro cyane. Ku rundi ruhande ariko umuvugizi wa guverinoma ya Kenya Isaac Mwaula yatangaje ko hari andi mato ya lisansi yamaze kugera i Mombasa azafasha iki gihugu kwihaza kuri peteroli muri Mata. Nubwo bimeze bityo, haracyari impungenge zishingiye ku birego by'uko bamwe mu bacuruzi bakomeye baba baribitse lisansi bategereje izamuka ry'ibiciro bitewe n'ingaruka z'intambara iri kubera muri Iran. Reka dukomeze amakuru yacu tuyakomereze ku nkuru ivuga ko Minisitiri w'intambara muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika Pete Hegseth yashinjijwe kubogama mu bikorwa byo kuzamura mu ntera abasirikare nyuma y'uko yitambitse mu kuzamurwa mu ntera kw'abasirikare 12 babirabura ndetse n'abagore. Ibi byatangajwe na bamwe mu basirikare bagaragaje ko impinduka zabaye mu bikorwa byo kuzamura bamwe mu basirikare zisa n'izirimo irandaruhu, kutubahiriza uburinganire no kudaheza, ndetse no gukuraho abantu bagaragaraga nk'abatoni ku butegetsi bwa Joe Biden wasimbuwe na Donald Trump. Bibaye mu gihe Hegseth uherutse gukura ku mirimo Randy George wari umugaba mukuru w'ingabo za Amerika akibura umwaka muri manda ye yo kuyobora kuri uwo mwanya. Ubwo umuvugizi wa Pentagon Sean Parnell yagaragaje ko ibyo amakuru atari yo, kuko Hegseth azamura abantu mu ntera hashingiye ku bushobozi bw'abo bantu. Ubwo ngubwo reka duhite dukomereza n'ubundi muri Amerika, aho perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Donald Trump yatangaje ko igisirikare cy'iki gihugu cyabashije gutabara umupiloti w'indege w'intambara ya F-15 iherutse kuraswa na Iran. Iyi ndege ya Amerika yarashwe na Iran kuwa gatanu tariki ya 3 Mata 2026. Umupiloti wari uyitwaye yahise aburirwa irengero, ndetse Iran ishyiraho igihembo ku muturage wese uzabasha kumubona. Ingabo za Amerika nazo zahise zitangira ibikorwa byo gushakisha uyu mugenzi wabo ngo atabarwe mbere yuko Iran imufata. Mu gitondo cyo kuri iki cyumweru ibinyujije ku rubuga rwa Truth Social, Trump yatangaje ko babashije gutabara uyu mupiloti wabo. Yakomeje avuga ko uyu musirikare watabawe yasanga mu bikomeye ariko bidakabije. Iyi manuka ikaba umwe mu bapiloti bari batwaye indege yahise itabarwa, ariko uwa kabiri aburirwa irengero. Uyu musirikare yabonetse nyuma y'amasaha menshi bagenzi be batangiye ibikorwa byo kumushakisha. Munyemerere dusoreze amakuru yararigezweho muri aya masaha, twongere kuza guhura mu yandi masaha ari imbere. Njyewe uri kuyabagezaho nitwa Nita Iradukunda. Nimba wakunze ibiganiro byacu, nimba wakunda amakuru turi kukugezaho, kanda subscribe, usharinge n'inshuti zawe kugira ngo bajye bamenya nibiki bigezweho mu Rwanda ndetse no hanze yarwo kwisi muri rusange, kugira ngo mujye mumenya amakuru. Iyo niyo ntego yacu. Mukomeze kugira ibihe byiza.